Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal jeetati nanɗon wonande hornoɓe balɗe jeeɗiɗi ene natoya jeetati. Alluwa mo nanɗon ko tejamma ko mbatta ko darɗe ma ɗiɗi calmina kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 12 wonande yaroɓe balɗe jeeɗiɗi ɓe oɗon jofoya balɗe jeetati wadde alluwa mo nanɗon kotte jamma ko ɗiɗi calmina kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad ko naafila noon wiyete. Sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hende kadi sa waɗa kadi ko an jeeyi a waɗani kono waɓɓe ɓe kam keɓata ko woni hen ko. Kala baɗɗo heɓa an noon mbiɗo wona o a yeebi waɗani gasi e wadde nan ɗon an coftuɗo o mbaɗa fanduɗa rewa Allah. Sa rewi Allah gayni Allah yomma. Ko moƴƴere mbaɗɗa waɗama bonande. Moƴƴere mbaɗɗa janggi fatiha gotol qul huwallahu ahad 12 a bonnani a hebbini ko woni moƴƴede ko ne heewi kono an andi gonɗa ɗaɓɓude weeli Allah. Eyyi ƴetta mbaɗa ɗum ko darɗe ɗiɗi kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 12 on saaha kala haajuma ñagoɗa Allah moƴƴereji molɗa mo wordede haajuma ko heddi ko woni ko juuɗe makko ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Koura Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.